Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Урматтуу жалпы биздин Аалам кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Кутмандуу кушуак күнүңүздөр менен дейбиз. Кайрадан эле мен сиздерге бүгүн 2022 жылдын 13 ноябрь күнү Ордолу Кош шаарындагы Жапалак унаа базарынан чоң салам айтамын туугандар. Бул чыгарылышта мен сиздерге мына ушул көрдүңүздөрбү катарынан турган Nexia'ларды тааныштырамын. Nexia, анан Nubira, Lanus, анан дагы Matiz унааларны мына ушул чыгарылыштан көрсөңүздөр болот. Анан дагы колдоо иретинде мына ушул видеобузга лайктан басып, биздин каналга катталбасаңыз, көбүңүздөр катталбай көрүп атасыздар. Катталып койсоңуздар, сиздерден эч нерсе кетпейт. Бизге жөн гана колдоо болот. Анда эмесе кеттик. Мына ушул Nexia, Lanus, Nubira, анан дагы Matiz унааларны көрсөтүп тааныштырайын. Бисмилла деп ишибиз баштадык. Таксы тартып коелу. Мына туугандар, мына ушул Nexia биринчи поколениясынан ишибиз баштайбыз. Бисмилла деп. Баштан чыгарылган жылына келсек, бул жерден 97-жылкы Корея экен туугандар. 1.5 объем, номерлерин көрүп алыңыздар. Мына ушундай номер. Таксыр канча сурап атасыз? 140, а? Бул жерден электропакет. Ичи болсо мына ушундай туугандар. Салону негизи өтө жакшы таза абалда экен. Кондиционер бар. Арчагына көрсөтүп коелу. Арчага дагы мына ушундай электропакет. Мына туугандар. Мына ушундай. Мына. Биринчи поколениясы. Болду, таксыр, базарыңыз берсин. Биз алдыга карай жылабыз. Эси бар унааларды тартышка аракет кылайлы. Мына ушул Nexia 2-ни да тартайлычы. Салам алейкум. Таксыр канча сурап атасыз? 310. 310 миң сом экен. Туугандар, мына 310 миң сом дейт. Ресторанды айлантып көрсөтүп коеюн. Чыгарылган жылы 2012. Номерлерин көрүп алыңыздар туугандар, мына ушундай. Биз алдыга карай жылсак, мына ушул Lanus боюнча маалымат беребиз. Автомат коробка экен туугандар. Чыгарылган жылы 99. Номерлерин айтып коеюн: 0556 26 07 73 деген номер. Таксыр канча сурап атасыздар? 330. Канча? 330? 230. 230 миң сом экен. Мына 230 миң сом. Мына ушундай. Биз алдыга карай жылсак, ушул машина боюнча маалымат береличи. Мотор жагын көрсөтүп коелу. Экинчи поколение Nexia. Канча сурап атасыздар? 250. 250 миң, а? 250 миң сом экен туугандар. Азыр мен сиздерге баасыны, то есть дарегин билип берейин. Мына 2008 чыгарылган жылы. Номерлерин көрүп алсаңыздар болот. Мына ушундай номер. Туугандар, 250 миң сом кеми бар. Биз алдыга карай жылабыз. Nexia. Экинчи поколениясын көрсөтүп атабыз. Эми болсо мына ушул Lanus боюнча маалыматты берейин туугандар. Lanus'тун чыгарылган жылы 97 экен. Мына 1.5 куб. Салам алейкум. Таксыр канча сурап атасыз? 170. 170, а? Анда. 170 миң сом. 170. 170 миң сом. Элдерди караңыздарчы туугандар. Бүгүн негизи базарда эл көп. Мына ушундай. Кезектеги мына ушул Lanus'tu көрсөтөлчү. Lanus чыгарылган жылы 2005. Номерлерин көрүп алыңыздар.
Тақсыр қанша сұрап атасыз? Ассаламу алейкум. 250 мың. 250 мың, бір тартып қойлы, а? 250 мың сом. Мінекей. 250 мың сом. Анжанда эле тағы мына ушул анонс турат. Мына дискаларын караңыздарчы, туугандар. Kimden ekan Taqsir? Bası бар ekan. Çıkarılgan жылы 99 туғандар. 180. Мынакей, номерлерин көрүп алыңыздар. Номерлери мына ушундай. Bası болсо 180 миң сом. Кечиресиз Taqsir. Мына ушундай. Биз алдыга карай жылы беребиз. Кайрадан эле сиздерге Nexia unalarını, anonslarını ko'rsatamiz. Taqsir kimden ekan bu? Tartib qo'yaylik. Qancha so'rab atasizlar? 165 ming so'm. Tuğanlar mınakey, кезектеги кызыл түстөгү мына ушундай өзүнүн туманиктери дагы бар экен. Чыгарылган жылы 97 туғандар. Номерлерини көрсөтүп коеюн сиздерге. Мынакей номерлери. 0550 менен 78 61 00 деген номер. Assalamu alaikum. İçine girsek içi olsa mı şunday. Kondisiyoneri var ekan. Artça olsa mı şunday. Sizin de tartып koyaylı mı? Oldu. Keyinki anons qo'yamiz. Baba siz qancha so'rab otasiz? Men aldım 200 ga. Aldınız mı? Жақсы. 98 жылқы. 200 мың болды. Наличка. Жақсы. Болды. Жақсылықтар қайдаңыз? 200 мыңға алып тұр. Yol maçta satıldı mı? Kaça oldu? 192. 192 миңге мына ушул анонста сатылып тур тугандар. Неге? Ишин бир көрсөтүп коелучу, сатылды. Мынакей. 192 миң сомго сатылып тур. Биз алдыга карай жылабыз тугандар. Nexiya'lar mına şunday. Gördüңүздөр, жолдорго дагы машиналар турган, батпай кетти негизи машина. Мына караңыздарчы. Мына ушундай. Биз алдыга жылабыз. Сиздерге жогоруда айткандай, Matiz унааларын дагы көрсөтүп тааныштырып билип берели. Андыктан биз менен бирге отурсаңыздар. Тугандар, кезектеги мына ушул Nexia 2-нчи поколениясы. Өзүнүн мына ушундай куюлма дискалары менен. Дарегине келсек, бул жерден чыгарылган жылы 2009 экен. 1.5 куб. Бул жерден не дейт? Простой мотор дейт. Тaqsir, бул жерде номерлер жазылган эмеспи? Жазылган үстүндө. Үстүндө. Мынакей тугандар, электропакет. Ичин бир сыйра көрсөтүп коелу. Мынакей. Канча сурап атасыз эми? Колго тийиш 230. Колго тийиш 230 миң, Үстүндө ручкамен. Болду, мынакей көрбөй калыпбыз. Тугандар, мынакей номерлерин айтып коеюн. 0773 менен 60 20 40 деген номер. 0509 11 30 11 деген номер. Башта каяктан келди Taqsir? Башта базардык эле. Базардыкы болду. Мынакей тугандар, көрдүңүздөр. Колго тийиш баасын дагы айтып койду. Өзүңүздөр келишип дагы сүйлөшөсүздөр. Болду Taqsir, базарыңыз берсин. Кайсын? Биякта сизденби? Экөө бир хозяин. Үчөө бир хозяин, назарда көрсөтөбүз. Машина көп. Болду. Биринчи поколениясы. Мунун баасы канча?
Мынакей туғандар 2006 жыл екен. 1.6 бұл жерден состояние бұл дағылы идеальный дейді. Номерлерін көрдіңіздер. Басыны бұл да ошол бағда екен. Іші жабық. Мынакей туғандар. Арт жағында көрсетіп қойылы. Мына шундай. Ісін көрсетіп қойылы берсері. Ичи болса мына шундай туғандар. Мынакей. Мына ушул номерлерге кайрылсаңыздар туғандар, бұл мына шу машиналардың хозайыны бир екен туғандар. Болды, тақсыр, тартып қойдық. Мына шу күміс үштегі биринчи поколение бұл деле. Жогоруда айткандай бир хозайын, мына шу эки машинаның чыгарылган жылы 2007. Номерлерин көрүп алыңыздар, мына ушундай. Тақсыр, буну канча сурап атасыз эми? 230 колго тийиши мында. Бұл деле 230 электропакет. İçine girsek içi olsa buna şunday. Kondisyoner бар. Elektropaket. Болды, тақсыр. Базарыңыздарды берсін, а? Мынакей. Қайсың? Аха, болды. Мынакей. Туғандар, бұл жақта мына ушул экинчи поколение, Nexia. Дарегіне келсек, бұл жерден шығарылған жылы 2010 жыл екен. Мына. Туғандар. Газдағы бар екен туғандар, бұл жерде номерлерін көрсетіп қойын. 0559 02 44 02 деген номер. Тақсыр қанша сұрап атасыздар ең? 320 кемі бар. 320 кемі бар, а? Мынакей. Бұл жерден нашул өзінен кондиционері дағы бар екен. Арт жағын көрсетіп қойылды. Пробегін қанша дейсіз? 230 мың пробег. Қайсы? Яқты? Болды. Мынакей. 230 мың пробег дейді. Басыны. Аха. Болды. Зимний олып тұрап жа? Мынакей, туғандар. Дөңгелектері мына шундай зимний екен. Алам қабар деген, тақсыр. Алам? Қабар. Алам қабар. Яқты қанша сұрап тұр? 300 кәмі бар, а? Туғандар, мына шул күміш түсті. Екінші поколение. 300 кәмі бар дейді. Электропакет. Арандағы іші болса мына шундай. Көрдіңіздер. Шығарылған жылына келсек 2010 екен туғандар. Номерлерін айтып қойын 0773 60 60 69 деген номер. Мынакей. Механика электропакет туғандар. Моторлары мына шундай. Болды, тақсырлар, базарыңыздарды берсін. Біз алдыға жылабыз. Nexияларды көрдіңіздер, туғандар. Атоқа, беймі олса матиздер көтөйлі. Сіздерге матиз, авалы жақшы матиздерді көрсетеміз. Туғандар, каналға қолдау ретінде қатталып, көпчілік қатталушылар дайым айтам, қатталбай көріп атышат. Сіздерден еш нәрсе кетпейді. Дайым сіздерге қызмат қылабыз, бұйырса. Анандағы мына ушул видеоңызға лайктан басып қойыңыздар. Мынакей туғандар. Мына ушинтип матиздерге кирип келдик. Матиз 3. Матиз 3. Басы жоқ екен негізі. 2005 екен. Туғандар жылы. Отличный состояние дейді. Номерлерін көріп алыңыздар. Мына шындай. Матиздерге içine кірелші. Матиз екінші поколение. Туғандар. Көріп алыңыздар. 2003 екен. Номерлерін көрдіңіздер.
Hazır men sizlarga basını bilip bereyim. Assalomu alaykum. Taqsir qancha so'radingiz? 330 ha, avtomat коробка. Koreya o. Koreya. Ha, yaxshi. Bo'ldi, bozoringiz bo'lsin. Qancha deydi? 330 dedi. Koreya ekan. Öyle bakırım yok. Evet, vallahi. 330 bin so'm deb aytdi. Mana onlar keyingi Matiz bo'yicha ma'lumot beraylikchi. Mana shu Matizda. Taqsir qancha so'radingiz? Ana gazi. Avtomat коробка. Sizlerden mi taqsir? Qancha so'rabdi? 330 bin so'm ekan ba'zi tuğanlar. Yılı olsa 2004. Отличный состоянияda. Numaralarını ko'rib olingizlar. Mana tuğanlar. Numaralari mana shunday. Ana aka. To'xtangizlar. Matizler mana shunday tuğanlar naves astındağı. Aq tusdagi Matiz. İkinci поколение. 2003 ekan tuğanlar yılı. 08. Bu yerden numaralarini ko'rib olingizlar. Numaralari mana shunday. Hozir men sizlarga bahsini bilib beraychi qo'limdan kelishincha. Taqsir qancha so'rayapsizlar? 325 bin. 325 ming. Avtomat коробка. Koreya? Koreya. Koreya. Bo'ldi. Elektro paket. Nega? Tuğanlar, gördünüzler. Mana shunday. Bo'ldi taqsir, bozoringiz bersin. Bo'ldi tuğanlar. Ha, bu yoqqa chiqamiz endi. Sırt jaqdagi Matizlarni daha ko'rsataylik. Naves astagi Matizlar mana shunday. Mana shu shundan ko'rsatib qo'yilchi. Adresi yo'q ekan. Taqsir mashina sotildi u. Qancha so'radingiz? 360 ming ekan tuğanlar. Nega? Biz aldığa qaraycılabız. Matiz kimlarga bilmaysizlar? Qancha so'rabsizlar? Yo'q, qancha so'rabdir? 310. Tuğanlar. 310 ming so'm kemi bor ekan mana shu. Matizdan. O'zini mana shunday chaqan tumaniklari bilan chiqarilgan yili 2003 ekan. Koreya tuğanlar, mexanika. Aldığa qaraycılabız. Matiz. Taqsirlar qancha so'rayapsizlar? 230? 90? 290 ming so'm ekan tuğanlar. Nega? Aha. Nega motor jag'i. 290 ming so'm deydi. Chiqarilgan yili 2004. Numarlari mana shunday. Ko'rib olsangizlar bo'ladi. Avtomat коробка. Taqsir qancha so'rayapsizlar? 320 mi? Tartib qo'yaylik ha. Koreya ekan tuğanlar. Chiqarilgan yili 2004 ekan. Idealniy состояние deydi. Numarlarini mana shu ko'rib olsangizlar bo'ladi. Mana shunday. Simir ko'rsatib qo'yaylik. Avtomat коробка. Bularning probegi qaytavja qaytmaymi? Bilmaysizmi? Ha, bez komplektatsiya bo'ldi. Aha. Mashinaning ayıbı ne dem? Ayıbı var mı yo'q bu? Ayıbı birelle minish kerak. Minish kerak, Bezin qo'yish kerak deysizmi? Ha, yaxshi bo'ldi. Bozoringiz bersin, o. Biz aldığa jilabız.
Мына ушул Matiz 1-ди да тартайынчы тугандар. Matiz 1-ди тартпадык өзүңүзчү. Чыгарылган жылы 99. Отличный состояние дейт. Номерлерин көрүп алыңыздар. Азыр мен силерге баасын билип берейин. Баксыр өзүңүз тартпайм. Канча сурап атасыздар? 230 сурат. 230 а? Болду. 230 миң сом дейт. 230 миң сом. Есін бір қашатып қойын, а? Меге. Яқтары таза. Көрдіңіздер, басын ұқтыңыздар. Еме, өзіңіздер келішіп сүйлешіп өрестер туғандар. Қолыңыздан келешекше мына шында Матиздерді тарттық. Кейінгі шығарылыстан жолыққанға шейін аманшылықта сақ саламатта тұрыңыздар.